Imaynalla kashangi munasqa hermano, munasqa hermana, kay paqarinpi. Yacharisun maychus kay p'unchaypi, imaynatachus apóstol Pablo yachachisqanwanchikman hina, kay Diospaq palabrampi. Kaypi niwanchus maychus kay segundo Timoteo qillqasqanpi 2:5 nisqapi hinata. Manallataq puqllaypi tinkuqpis pilluta t'inkata hina hap'inqachu. Manachus kamachisqanman hina tinkunqa chayqa. Maychus kaypi apóstol Pablo willachhawanchik yachachishawanchik nuqanchik purinanchuk tiyan rectuta. Nimayllapipis alitu kay mundupi qan purinayki tiyan rectuta. Mana waqladuman ripospa qan rikuchinayki tiyan, riqsichinayki tiyan maychus Diospaq palabranta. Qan hermano hermana rikuchinayki tiyan waq hermanosman pichus kayguna ma Dios ninchikta risinkichu. Payguna ma riqsispaqa qanpi qhawarinqanku maychus Dios ninchik hinata. Pablo nishawanchik qan puqllanayki tiyan maychus kabalninman nispa. Si qan puqllanki kabalninman nispa, pilluta ikanchasunqa hatunmanta, mana chayqa Dios ninchik nin mana walechu nispa. Kaypi nisawanchik qan puqllanki chayqa sumaq rectuta nispaqa qan purinki verdadninpi. Hermano hermana ama qan puqllaychu ahnata. Mayllamanpis Dios ninchikta rikunantiyanqanpi, qanpi kashan Dios ninchik, Jesus ninchik, pay nuqanchik rayku wañurqa. Hermano hermana qan yachachinayki tiyan Diospaq palabranta maymanpis riy. Puqllanki chayqa puqllay maychus kay Diospaq palabranwan. Ñawirinanchik tiyan ahnapi yachasun maychus kay Dios ninpaq munayninta. Waq kutikama kachun hermano hermana.